Feliz Navidad. Selamat pagi aja ya. Osteoporosis, mari kita bertepuk tangan. Kita bersuka cita. Tahun ini 2025 kita masih hidup. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Posteriorando felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Posteriorando felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. My brother. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oke, Feliz Navidad. Merry Christmas for all of us and Happy New Year 2025. Yang bermusuhan salaman no? Ya, sekali lagi yang bermusuhan boleh bersalaman tetapi tergantung dari pribadi masing-masing Bapak Ibu. Ada Pak Kapolsek yang akan mendamaikan jika ada yang bertikai ya Pak ya. Tolong didamaikan Pak, tetapi masalahnya susah. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, dari kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan potongan dari keluarga Bapak Dr. Andrus Hendrik Leman. Kepada Bapak dengan hormat diri. Ya. Ya lu ya, ya boleh. Ya, Satu lagi, ya. Sudah. Sudah. Selamat Bang, Oke. Mari kita duduk. Oke, selamat selasa. Oke, bro. Iya. Dan selamat hari Natal juga buat semua pemirsa yang lagi monitor ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Oh, Agustinus. Iya. Oke. Ya, ya. Selamat Natal. Oh ya. Bunga kadangku kukua mintuna kali pulian kali pangkeran syapurren sumanga si batu selek tangtore tangkatu di pakende kelangan puang talu sama buah bana ambe anak nape nama sallo amin. Ikatabe nak lako sabulan toran nambe toran indo lan ma'rupa-rupa ka ukuran malabi lalan KPK Lukan waktu Pembongan Sallo lalan Kaparentan lalan
maklaran ada Mairi nada duka lako Bapak Kapolsek Rembon sia mekatabe na lako kamu solanasang tae komi kupasalian narinding tangadengan komi kupaleko na mananga banua la saaburan ambe indo sulu anak kampo mintu komi solanasang kupe katabe isilele komi kupe simanni Bayi dengki mekutana-tana ku maminda ratu te pasumbungan puduk jo meto ma'raku aku te adin nana kakangku nenek eti waktu malu te disabu lan tondok sialan pak rapuan tojo mai bayi malu te duka sende te mai disangapong sampe yo kotabe sama pulo kan sile to barra 5 muane 5 baine tu batang na aku mana mau tu na tampe siapa uang lante dino ya te lante aktu salah koto temo tu muane o yan na le to garra aku baine ya buda pa ya buda pa bai mane dak 2000 epun dak 2000 suami istri tu epun sing na to den siapa Balinda sia den luka pabatang ya na palaku na anakku solanasangi na kuai o yorito miden joren nambe kamu pa parampuan ki kesuan penanta lako ambe indo sulu kita solanasang ukuami koyo pa sini miraku menasan Papua na karapa yan na kupaturi ito pasangan kunina sini miraku kiringi berita damai rantepon ina kukua maaf tidak bisa hadir karena hujan lebat di Rantepau padahal manedana alang-alang sain dete mareng kobang salah kota temo ko pena kama seki kuang ta sule marampak siapa dako namanya saya tu ulan pasakena karapa ya ku kiring mo berita ina ku kuah tae kula mak joren karena uran nah, padahal tae no uran inde mai sama pulau Padang ya nah mak ku resmangakan solanasang kakangku adingku anakku ampoku tu mak joren la mak joren na to demo la tang mak joren na belan na pira-pira patu tumatuangki sulu uki anakki ampoki tae mak joren susi tu lambi kadang ulang kapas sembayangan nina semua ko kena kalau dalam penana puang ia te anakku Beni la sudah mengasiamo waktu lompoga mengasiamo kalingkan te bungi ate keman kamarampak ki si pulung lantai ina lantai aktu nah susi duka tu di palambik dalam kapas sambayangan kumua anak sia ampo pak kaboro etik sola ipa tak juga nama joren si sola waktu pira-pira tantana omna sia sulukna pelana sakalangan jona Pak Kamayan makuris banget kan lako majelis gereja jemaat Apambasi kuris banget lako
Pendeta tu maturu-turung kamayakan soalnya nasang isola sangayokana saburan majelis gereja lantai kombongan salo indete makure semangakan lako tondok tu mamalik duka nalakatanal lantai kami nomban kurian sumanga kungkure sumanga kasayan na puang mentolino lan kadadian na puang ta Yesus Kristus siama kure sumanga langan puang tu mangka umpatu mengka marampa kita mate tahun baru pak kamasena 2025 allo mak pentalun totemo makure sumanga ki langan puang belana mak rupa-rupa pak kamasena pak pasakena tu tontong bangta saat ini mareke lan mintu katuanta kure semangat lah ko terutama parenta lan ke tondok kure semangat lah ko Bapak Kapolsek pelayan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tu mamalik duka mak jorel lantai kasih pulungan kami nomban mintu na atumi kabok yorami mulai lalan mendapti membela ki pakiang gak nasang ki kurre sumanga nasang elan natu nasanga basana to menara mendaka sengen aku waktu itu lawang adi duka padikuaya ya to mayatu ya siluaraka sarota pak tu pabutong ki kameluan na ke rampo ki dete pirang-pirang tete mo patonan na kumua ya tu mintu na kiangga na lan katuanta tapoto dikua toro pokodolo imale pasipulung suluki rapungki menomba umpudim pakalabi buang tole pa kama jorenam mi solanasang kipa ke angga kipa ke batuan tongan dan atu yate kimangando den nopa na buang pasake ki solanasang ya kuris semangat lah ko organisasi atau yang mendirikan dan menjadi anggota organisasi Toraya Tongkonan Maelo memang ya te tongkonan kemak karaki jona tongkonan ninang paraluluya waktu pira-pira tondok kinde toda Toraja Utara nah ko yang akada yan na din Toraya ta ito tongkonan na patuan na tanya Toraya to oh kada kasara na to ya to matantu dalu utara to baita siya hindi temay ako yan na Toraya na ta tongkonan na tanya ya Toraya to kukudu kami makada kuku ako ng inang paralu itu tongkonan di kananai siya di pakai enggak dipakai batuan dan katuanta naladadir ka kamu pung Yesus jo Betlehem kela tang tongkonan sawaya kita ngala mamali ng umpelabi tongkonan jo Betlehem tongkonan na Daud nala jubang ya Nazaret tu Yusuf sola Maria maadadian tau ya pakona pura nama pamatantung pung matua ya ke basa ki surah madatu ia tu Betlehem na disabuk tongkonannya. Jadi ya moton na ya den mo salata Toraya na kuwa mamali ulu na atula sule langan kampung halamanku de Toraya na sanga mamali liu na atula male langan kampung halaman tapi tak mau kukilalai halaman pira kaya oh tak
tae na tandai kuma halaman pira tu banwan na tu tongkonan na inde toraya. Belanda apa? Jarang nasa inde toraya. Siang bayi na tae perhatian na lako tongkonan, lako toraya. Bayi mira rusak-rusak dah di jolu tu nani torlo na ya susiton na ya tabe ya. Susiton na budak solata jong mai lu seminggung si alai jong mai tabe ki ya bae na budak liu tu tau tak mana tandai tongkonan na tak mana kilalai tak mana tandai kumua halaman pira tu tongkonan ku halaman pira tu bonan na tomatuang ku tonano oh bae si luar kabudan na ditampung da kantor BPS Gereja Toraja si luar ya budan na ikutanai kumong barani kampung kami siando na siambe na sianene na kami disanga de ano pataan mo tandai bak tulong bani ya kami disanga kumataan na kilala itu halaman pira tu kampung halamannya ya jadi paralu kia apalagi te kamu Tomangura anakku ampoku ya mare ko mimanin di tujuh tondok kumambela ya. Nah, tak mau mikirala itu Toraya, tak mau mikirala itu tongkonan lama-lama tak mau mitandai halaman pira tu banwami tu tongkonami. Nah, kulo semanga yang atau na pelkule-kule bang ite anakku beni ya. Pada membelan nato, mane pirang bulan ko sa ito anakku museo mo. 3 bulan riala nato. Nah, saya solan do anak nate 3 bulan yang lalu ya. Upang bayi sesio pate pa nakotoro pa majaga ya iya wah ya iya mo melong na to anakku di kamali itu tongkonan ya di kamali itu kampung halaman jangan sampai lupa halaman berapa ya oke jadi ko tak marakulang pekalan doi bang ite ulelian kutole pa kurres sumanga lako kamu solanasan lako majelis gereja, lako tomak parenta, lako bagian keamanan, lako Indo ambek siulu anak kampo. Kure sumanga uang pasakeki denoba dakok ke dakok tak sule marampak lako to inan kato ruanta mendapi membela uang rondong ki ulinding palaki lalu kalingkan ta rampo marampak ta melayo marampak buka lantai bumi manilin dan nopak mengasena puang pamili koki masiang tatamuyo itu wallo maapenna apa lantai tahun pak kamasena 2025 nah lantai kau koranta kama jorenanta solanasang baina denbang tomei kakurangan pabuarkan alatai kakurangan katang maukuran katang palambiran waktu tang narandang kami mani pena petawa mami ya na singa-singa na to waktu kau korar raka waktu singa-singa mereka ya karena sorongan kande silasa ke dakok na dakok tang upu-upu tang melo-melo tang sundun-sundun ko nakua kakangku sia anakku solanasangi ampoku solanasangi kumakona kita mamara umpapatu itu sehingga kita bisa berkata yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang naden totang melo-melona lan tahun 2020 nak pak palendu miato ya palendu miato si sola tahun 20 nak pak ya 2024 ta angkaran lembaran baru katuan baru lantai tahun pak kamasena puang matua 2025 sekali lagi yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa itu? Ialah orang yang di dalam Yesus Kristus. Amin. Ures semangat. Demikianlah ungkapan hati dari keluarga
Lako nenek anak kamu ya diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sabar sebentar karena masih ada dalam natura. Sampai budak-budak kendek nateknya aku alelang ya. Iya. Ya pas itu kayak saya kata ya nato masaki-saki luna melo nalelang te indan tawai 100 jumi boko indan nato iya Bapak Eti dengan gereja Bapak Eti kira 100 ipasulir katama oh ya bersumanga napasulir Bapak Eti tama oh nenek biri kira 100 oh iya napasulir tama Bapak Nanaya 100 napasulir tama Bapak Dipa kira si nenek lah ya 100 sudah tama Bapak Natania 100 nah pas sudah tama Bapak Jenri 100 sudah tama Lola berapa Lola 100 sudah tama Kanda Beni 100 ya sudah tama Demparka Om Resti Surako 100 Bapak sudah tama Tantakori ya 100 Bapak sudah tama oh 1,5 sorry Om Gon 100 sudah tama. Nah dilelang mo. Ya indah tawai. 100 mo. 100 mo pisan. Diparalui mereka. Pisan berapa? 250 ke Anda ini 1 kali 2 kali 3 kali Indiomo yan na kumapadi pa di tampo ko natin melodu ka dilelang 100 papanaya Tania 100 Indah pa Kapo naparalui mga papanaya ya teh lalu utama pembangunan 100 Bapak Jenri tayo mo pisan penduan pentalu ya bersemangat tuh sumbangan ta buang pasak Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan menerima berkat untuk tubuh jasmani kita. Kami mengundang dengan kasih Kristus Bapak Andarias Napan Sanda untuk untuk memimpin kita di dalam doa makan.
Oke, untuk channel kita